Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Muri aka kanya tukaba tugiye kubagezaho byinshi kuri Dr William, umwirabura wa mbere ndetse akaba na muganga wa mbere ku isi wabaze ndetse akanododa umutima. Byinshi kuri we ni mubikurikirane muri iyi nkuru. Hashize imyaka 125 habayeho igikorwa cya mbere na mbere kizwi neza mu mateka y'isi cyo kudoda umutima w'umuntu. Ikaze mu kiganiro Americana. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi mu 1893, Dr Daniel Hale Williams yari ku kazi mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Providence Hospital. Noneho bamuzanira umuntu byihutirwa cyane, umuntu w'umusore w'umwirabura witwa James Cornish. Bari bateye icyuma mu mutima, yakomeretse cyane bigera ku mutima. Cornish yavaga amaraso menshi cyane, ari hafi kuva mu mwuka. Muganga Williams yahise amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi kubaga 5. Yamufunguye igituza agera ku mutima, umutima arawudoda. Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro, arakira neza, aritahira, aragenda yiberaho. Usibye inkovu nini yonyine gusa yari afite mu gituza, nta kindi cyerekanaga ko yabazwe cyangwa se ko yakomeretse. N'ubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa, mu gifaransa cyitwa Operation à cœur ouvert, mu cyongereza ni Open Heart Surgery, cyari kibaye ku buryo buzwi neza nta gushidikanya. Kandi Dr Williams yabikoze adafite ibikoresho nk'ibyubu. Nta rayon X zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa Cornish cyari kimeze. Nta antibiotique yari afite. Nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho. Nta maraso yo kongerera umurwayi Dr Williams yari afite. Ariko yafashe icyemezo cyo kubaga Cornish kandi arabishobora. Usibye ko iki gikorwa cyari icya mbere mu mateka y'ubuganga, cyinjiye nanone mu mateka na nyiracyo kandi koko yinjira mu mateka kubera ko muganga Williams yari umwirabura. Dr Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1858. Niwe mwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wize kuvura umutima. Yabyize muri kaminuza yitwa Chicago Medical College, ahakura impamyabushobozi ihanitse mu 1883. Icyo gihe abaganga b'abirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr Williams yishingira biriya bitaro bye bwite byitwa Providence Hospital. Nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko byabaye n'ibitaro bya mbere na mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko. Nyuma Dr Williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo b'abirabura arenga 5. Mu 1895 kandi Dr Williams yashinze ishyirahamwe rya mbere na mbere ry'abaganga b'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa munani mu 1931 afite imyaka 73 y'amavuko.